Semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Amin. Baik, kali ini satu tumbang kembali bareng-bareng Al-Abrornya. Beri ning Facebook senyum ngunurol lesau ya terare kemis Jumat nelpon mulia baper kapi nangis tuat eka batia ateng lenteng tak pernah segale ateng blunte ele kille santre ampun lepas sabar pasrah tete pagi cepon sepolambe bismillah dek ke aki. Beri ning Facebook senyum ngunurol lesau ya terare kemis Jumat nelpon mulia baper kapi nangis tu
mesra tete pagi cepon sepolambe bismillah dek ke aki. Baik, dewan mas muda, terima kasih dulu kembali buat